Firstly, I thank our Almighty for blessing with us this beautiful afternoon. Good afternoon, everyone. Respected Sir Kandat K. Sangma, the Honorable Chief Minister, Government of Meghalaya, who is also the chief guest for this memorable occasion. We welcome and thank you for being here with us this afternoon. The Honorable Deputy Chief Minister, Government of Meghalaya, Sir Snabhalantar, local MLA, Sutengah Saikung, Santa Mirisela, local MLA yang dari Thai ni Magarmen Salam MLA, Shri E. Karmalgi IS Secretary Mining and Geology, the Deputy Commissioner is Jayantia Hill, the SP is Jayantia Hill, officers from different line department, media, both print and electronic, MLAs, di Daloi BUM lang ini, Uhek senong dan negeri senong Kharit West, Uhek senong negeri senong ki per ki uhek ocean ki marbe ki manpa ki gerro ki na. Datip ya kini por berdep arajar katso ke jingkang yang moyong tak sibun ya pigi paiba handuk porai ku buti mio ada yu kompit ya gitu di porai buti yang ki ku fer yo gitu di bubun jai ku kompit ha ke jingdo yang ki ke jingthut ki bi pa jong ki ke besar besi let's say you apply DSC hitau pas mempas, you apply MPSC hitau pas mempas. Let's say you are porai hajrong, you apply di competition di UPSC mempas. Ni dia, you nanti apply amlang, woi apply kerat, apply cilang sebiar kani, wagi beru yang ini ni tak, dapat lagi beru di Mostar, hani jentia kam hani kan, teret setengah distrik dia woi. Ayuh, bagi doktor kabun, hawi IS tak uduna, MCS tak uduna. You nanti dini, aku poin nak kaya doktor, aku poin nak start ketip, kajing lamba kajing start kajing tip. Uyo ikoniu berkedau, yang itu kiwa duna, lani itu kiwa ibnang salang. Ikawaman gini por udah horsket, kajing man. Ikut silang, kisam silang, dia wa sitom hadu kata tu le kamnu, kani mano kam kecing senju ni simat aru krek moyong tak we pelang bisam ko belum di kenang yo ting ikam ju bahaga men to belai amlang wi so belai amlang wi sirup bilang yo inang misai belai silang wi lai nuti wanti tegadi ini, wow, kalau mimi cinten, kerja scientific mining, kejingaro ayaga parti NPP kinong yalam hakle, nado Sar Kandat, Deputy CM, Sialang Dhar, Mat Preston. Kita sudah tulis keman, kat UMB, dawai yang ni lat kena ruti. Dan yang orang juga kita di yang awak kerja, wah untuk obat dana, untuk obat daki, kita le egani, lani untuk obat di teknikal, kita le egani kamha, ya bisa mutu. Duit kita kublai sibun, ya piwaro, Jai Hind, Medina.